فاطمہ زہرا علیہ السلام تھے تاریخ مز کی سوال اگر کنی کور اس پیغمبرس دفن کچ اگر کنی کور اس پیغمبرس ام عنوان تعظیم اس کران روتل جناز کیا وقت اگر ام عنوان تعظیم اس پیغمبر نازنین کران تیل کیا کرن منع باقی لوگ گسن میانس جنازس مز شرکت کرن یہ چیز یم سات وچان اس چیزس مز تمام تہ مراحل اس اتیمان یتن جناب زہرا علیہ السلام اخ کوڑ چھ دیوان کامیابی ہن راز عطا کر راز کیا چھو تھی کرو پن رشت مضبوط پروردگار عالمس تھی کھوچو پروردگار عالمس تم کھوچو ہمسائن تم کھوچو معاشر کیا ون ث کھوز خدا کیا مومن ازادار یم سات ات مقامس وات ہر جائے ون خدا کیا ون بادشاہ بائی کیا ون پیغمبر کیا ون میانہ وقتک امام کیا ون یہ زان ثا کھوچا ام سندس ذاتس مگر کائنات ژے کھوچا اگر یہ درس ان زوان 15 دہن رٹو کافی واللہ اکس منتظر امام زمانس خاطر امس امام ونان یقیناً سن بجدید صدیقہ اگر دپان اس میانہ در پہ ملائکہ رزق نوان تمام چیز مگر ونکس یم پیروان ات صداقت تم کران اعلان اس پز پہ رزق رٹان کس رزق معنوی رزق شجاعتک رزق مظلومن یاری کرنک رزق ہر کن مشکلس مز زند گھنک رزق یہ آب حیات میلو نو تہ بی کن جائے یہ آب حیات اکسی دروازس پہ میلان دروازہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کیاز حجت ہز مول چھنا امام چھ لولا الحجہ لساخت الارض بہ اگر نہ حجت آسی زمین و آسمان آسن مقصد خلقت کائنات اس پیغمبر یہ حدیث اس منسوب کران یہ حدیث قدسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر نہ تہد وجود آسا بہ کرہ زمین و آسمان خلق پتہ ٲخرس واتان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر نئی فاطمہ زہرا میں یا دنیا کائناتس آسیا ان بہ کرہ زمین و آسمان لولا فاطمہ اگر نئی فاطمہ آس تیل آسیا کہین یس منبع بنے آگر بنے تحت الکساب آگر بنے مباحلس مز آگر بنے ہر جائے یعنی قرآن و سیرت احادیث پیغمبرن دیت یہ احید اگر آگرستان واتن چی آگر اکوئی کائنات و دنیا و آخرت مز سہ وجود نازنین فاطمہ زہرا سلام کیاز آگرس میں ہر کان چیز انسانس ملان اس تشنہ آس سیراب گسان یمس عبادت شوق آس رومت دپان تراو نظر عبادت فاطمہ کو یمس نو پائے آس کت کن غربتس مز نظر و نیاز کرن جناب زہرا علیہ السلام ونان پر سورہ دہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا اگر انفاق کرن چی ول بہاوی انفاق کت کن یل گرس مز کہین چاس اگر اعجاز و کمالات ہاون ول یہ اطاعتس مز تم عنوان اطاعت پان ات کمالس مر ہر جائے اطاعت امیر المومنین پنن مرضی نکنی چاہ آخری ایامن مز پت وصیت کران یا علی میں گزور واریاہ کال تہندس گرس مز گویا میں تھیزو بخشائش اگر میں کن جائے اور یور آسے یعنی محب آسے آرام سان بہت میں نام اعمال آسن واتان امام سندس خدمتس مز مگر باس امام ست اکس لحظس تہ التجات کت کران کیا مناجات کران کیا باس نے ونان یا زہرا اے فرزند حضرت زہرا علیہ السلام میں چھن پاے میں کس عمل دس انجام تو چنس ات خدمتس مز کم کم عمل وات شاید امام ون آزادار اگر پتھر پیومت چھک لاچار چھک فتنہ آخر الزمانس مز گرفتار چھک جوان اگر مشکلاتن پہ مشکلات چھی بامبری زن کیا عزیز سان بج دد ہند دسترخان آو وہران ول یہ امید سان کیا یم سات امید سان آلو کرہس ان پت ونہس السلام علیک ایتها الصدیقۃ الشہیدہ یہ نا ترائی نی ژے یل مولا کیا شاید امام زمان دی جواب
کیاز یہ 14 ورش بج دید یمس قرآن صدیق لقب دیت پیغمبرن صدیق لقب دیت حجت خدائن صدیق لقب دیت امسی پیو دربارس مز ون خدائے سند قسم بہ مسلمانو بہ چھس نا اپز ونان کی یہ جملہ کافی ودنس خاطر تمام عزادارن عاشقان محمد و آل محمدن آیا لخت جگر پیغمبر دیا یہ صدا تمس ووتا یوتا مصیبت دنیا مز سمن مسلمانو بنا چھس خدائے سند قسم اپوز ونان کی گویا تعلق پیٹ اس دین پیغمبرس آمد کرن یتن 14 ورش کور مجبور گسا بہ چھس باب سز تعزیدار مہ باب نامدار یم دنیا درامت جناب زہرا علیہ الصلوۃ والسلام امی عنوان یتھی خطاب گئی یل مایوس گئی وچن دنیا کے لوگ بدل کہتان رنگس مز رنگنے مت یمن چن صداقت ست عبادت ست پیغمبر سندس دینس ست کم تعلق کی ام پتہ غمگین حالتس مز شاید ون امام زمان عزادار ژٕ نا آز آمت یل بوزت آج گۄڈنیُک وفات ژےٚ ما آیہِ گرِ قرار کہین ژےٚ دوٚپُتھ نا ول بہٕ دِمہٕ تعزیت امام زمانس تسلیت کرو پیش یم سات تۄہہِ دستور یم سات کانٛہہ نیران یم دنیا تُہۍ چھُو أمۍ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ گژھان امہِ پتہٕ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز دٲخل گژھان دپان چھُس خدا دیٖنے صبر أمِس مرحوٗمس کٔرنَے مغفرت مگر میانہِ بٕجہِ دٮ۪دِ کیٛاہ آو پیش عزادارو تٔمِس تہِ آے نہٕ مُسلمان دروازس پٮ۪ٹھ کانٛہہ آو نہٕ تسلیت و تعزیت پیش کرنہِ بلکہِ وٕچھُن ہجوٗما آمُت دروازس پٮ۪ٹھ یم نہٕ تسلیت تعزیت ونان یم نہٕ ونان یا زہرا خدا دیٖنے صبر بلکہ عجیب صدا گو اتہ بلند یا زہرا یا دن امیر المومنین نت گنڈو یا دروازس نار اجرکم علی اللہ یم سات رسول سز کوری یہ جملہ بوز دپن خدایا یت وقت ووتا زہرا مرضیس دروازس یا نار گنڈن امیر المومنین یا ریسمان کرن وچن سہ دۄہ تہِ عزادارو یم سات دروازس لتھ لٲج ظالمن پتھر بے جناب زہرا محسن سے شہادت گئیس مگر بے ہوش گئی یت ظلمہ آس کرن میں چھن پائی کیوں ظلمہ گو اتن یم ظلمن بے ہوش جناب زہرا کرنو مگر یتھی ہوشن مز آئے گۄڈنیُک صدا دتن اے فضا این امیر المومنین فضا میں ونکھ نا میون آگ کت میون بادشاہ کت دمنس بادشاہ بٲے تٔمِس کٔرٕکھ ریسمان سُہ نیوٗ ہے مسجد کُن دپان جناب زہرا لاران لاران مگر مسلمان دپان علماء بیان کران یِتھ کٔنۍ یۄس زہرا 14 ؤری جوانی مز ٲس ییٚمہِ ساتہٕ یژھُن دفاع امامت کرُن ولایت کرُن دپان ہیٚژیون تھوٚد وۄتھُن مگر زونُن وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ 14 ؤرِش کوٗر تھوٚد ؤتھِتھ دوٚپنس فضا مےٚ کرکھ نا مدد آسا انکھ نا بہ وتھا تھوٚد میل پادشاہ بھائی کوٚت چھی گژھُن بہٕ بچاون وقتُک امام بہٕ وٕچھن مظلوم آگ کتہِ چھُم وٲژ اتھ مسجد منٛز دوٚپنکھ مسلمانو خداے سُنٛد قسم اگر نے امیر المومنین یلہٕ ترٛٲوُن بہٕ کرو بد دعا رسول سٕنٛدِ قبرِ اطہرس پٮ۪ٹھ دپان ییٚمہِ ساتہٕ یِم ایام درٛاے عزادارو اجرکم علی اللہ آز چھُنا گۄڈنیُکُے شب 5-7 دۄہ شاید کِتھ کٔنۍ کٔڑ فاطمہ زہرا علماء ونان اگر کٲنٛسہِ اکھ زخم آسہِ یتن مز زخم روحس تہِ آسن جسمس تہِ آسن یہ 14 ؤرِش کوٗر کِتھ کٔنۍ آسہِ دۄہ دۄہ کڑان اوے ونان بابا مےٚ پیٚیہِ تیٖتیاہ مصیبت اگر دۄہلن پٮ۪ٹھ پیٚہن دۄہن پٮ۪ٹھ پیٚہن راتن منٛز گژھان تبدیل بابا مےٚ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ تیٖتیاہ مصیبت وۄنۍ چھُنہٕ زہرایہِ مرضیہ زندٕ روزنُک تمنا کینٛہہ بلکہ وصیت کران یا علی یہ زان ون روز نہٕ زہرا زیادٕ کالس زندٕ کینٛہہ یا علی ییٚمہِ دادِ بہٕ وۄنۍ بلے نہٕ زانٛہہ کِہیٖنۍ کیازِ مےٚ چھُے پہلو پھٕٹرٲیِتھ یا علی ژٕ چھُکھ نا مظلوم شاید اوے کٔرٕن وصیت یا علی کفلنی فی اللیل وغسلنی فی اللیل وصلی علی فی اللیل یا علی مےٚ حظ دِتہِ رات کیُتھ غسل میٲنِس چھۄکلد پانس ؤلۍ زِ رات کیُتھ کفن مےٚ پٔرزِ رات کیُتھ نٮ۪ماز رات کیُتھ نیٖزم قبرستان أسۍ دپوس یا زہرا سون زُو لگنے قربان اتھ شہادتس
کیازِ کر یتھ وصیت رات کیُتھ یہ طور تمہ سات فکر یم سات شیر خدا ات زخمی جنازس لوگ غسل دن اتے صبرچ تلقین کران جناب زینبس ونان مین کور لت لت ود امام حسینس ونان لت لت ود مگر اخ وقتا ووت شیر خدا بڑ بڑ فریاد دیوان دیوارس ڈوکھ دتن ام پہ بڑ بڑ ودان سائلن کور سوال مولا تھی صبرچ تلقین کران مگر ونکس کیا ودان دپنس تھی مے ونان صبرک تلقین آز گئی 5-7 دہ فاطمہ زہراس ات دہدس مز ملوث گمتس یہ داغ للوان مگر ونکس یم سات غسل دیوان میون دست مبارک ات پہلوس یہ پہلو پٹرائت بازوئی مبارک زخمی اتے گو شاید بیاکھ صدا یا علی میں کرچ دفن مگر ستی کرنس وصیت یا علی بحثی پتر موج امام حسین اس دیزم تسلی جناب زینب اس دیزم تسلی علی لعنت اللہ للقوم الظالمین.